Peda. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisihin. Sa dagat at bundok, sa simuyan, sa langit mong bukal, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdiningning, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng buwan, aking pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Prayer for the week. Let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving and merciful Creator, as we begin this new week, we come before you, united in prayer and purpose as public servants of Naga City. We gather here representing diverse faiths and beliefs, offering our gratitude for the gift of work and opportunities it represents to make a positive impact in the lives of our family and greater good of Nagueños. Dear God, we ask for your blessings upon our leaders that they may be guided by wisdom, fairness, and compassion, discernment, and strength as they make decisions that shape the future of our city, as they lead us with integrity. In your boundless compassion, we offer our prayers, knowing that you hear and respond to the deepest longings of our hearts. May your blessing be upon us, and may our efforts be fruitful and pleasing to you. This we ask in your holy and encompassing name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinapakikilos ng sambayan makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Pagdusay kan serbidor kan banwaan. Serbidor ako kang banwaan. Papangatamanan ko ang pagsarik na itinaos ako kang mga namanwaan. Malingkod ako ning igwang malasakit, katanusan asin bagsik na daing pinapaurog. Magiging marahay na pangarugan ako asin mataon ning paglaom asin inspirasyon sa mga kapwa ko serbidor ka banwaan. Papaurugon ko ang sakong mga kakayanan, tangaling sa gabos na panahon, mapaglingkodan ko ning husay ang banwaan. Dahil ako makikabitan sa mga maraot na gawi asin gibok ang gobyerno. Papautugon asin ibubuyagyag ko ang mga inis sa tama asin maninigo na paagi. Dusay ako na magiging serbidor kang banwaan, na nagtikalag sa kagurangnan, matabang sa kapwa, nangangataman kang palibutan asin nagpapadangat sa banwaan. Sisabagin ko ang mga angat kang makabagong panahon, tanganing mapangyari ang sa kong mga pangiturugan sa pusog, maginhawa asin matuninong nabuhay. Sa mga katungdan asin kamawutan na ini, tabangan manlugod ako kang kaglalang. The new Naga City Vision Statement.
The new Naga City Vision Statement. Naga, ang maugmang lugar. By 2030, Naga City shall be recognized model of a healthy city, peaceful, vibrant, and productive, safe. Safe and smart, green and resilient, that is driven by excellence and solidarity, enabled by technology, powered by strong and diversified urban and agricultural economy, and nurtured by culture and religious diversity. This will be enabled by people-centered development that promotes and protects the general welfare of Nagueños, especially the vulnerable, in building a more caring and sustainable society. Collaborative governance, steered by a shared direction and sustained by partnership between the national and local governments, the private sector, the civil society, and empowered citizenry. These are the foundations that will sustain Naga as maugmang lugar and inspired others in their own development path. Awit ng Serbisyo Sibil and the Heart of Bicol March. Thank you very much, Naga City Hall Coral. And to our lead office, the Office of the City Administrator, headed by Mr. Joselito S.A. De Lozada. Once again, good morning. Before we move on, let us first acknowledge the presence of our city officials. Our city mayor and congressman-elect of the 3rd District of the province of Camarines Sur,
Honorable Nelson S. Legacion. Our City Vice Mayor, the Honorable Cecilia Veluz de Asis. Our esteemed City Councilors, Councilor Melvin Ramon Omar Buenafe, Councilor Antonio Dodit Beltran, and Councilor Vidal P. Castillo. We also would like to acknowledge the presence of our First Lady, Attorney Marion Eloisa Legacion. Our city youth officials, headed by our city youth mayor, the Honorable Maria Elizabeth Blanco. Our City Youth Vice Mayor, the Honorable Jamin Febi Sabaybay. Our City Youth Councilors, Honorable Gian Marco Rances, Honorable Chloe Paco, Honorable John Sebastian Ann Flores, Honorable Isaiah Mauri Salvador Climacosa, Honorable Kathleen May Tandog Morata, Honorable Janelle Yaneta Pulilio, Honorable Angelina Floriano Balatero, Honorable Shaina Jean Belgar Soriano, Honorable Juan Angelo Perit Pacao, Honorable Fatima Yanga, Honorable Alexandria Rey Crisanto Go, Honorable Joshua San Felipe Constantino, and to all our City Youth Department heads. And now, ladies and gentlemen, let us all hear the message of our City Vice Mayor, the Honorable Cecilia Veluz de Asis. Diyos marhay na aga sa satuya agabos. Igo akong 10 pages igdiyo. Kaya lang pigtagamaan sabi ni Mayor Garo naghanda ka. Dahil man Mayor, napuyat lang ako. The 14th Sangguniang Paglunsod assume office at noon of June 30, 2022 and will end its term at noon at ngunyan pong aga. During its full term, the 14th Sangguniang Paglunsod has served the people of Naga with integrity, utmost dedication, and strong commitment to serve their welfare and betterment of life of every Nagueño. In doing this, the 14th Sangguniang Paglunsod has supported and collaborated with the Executive Department by crafting legislative measures that become the cornerstone of the city government's programs and developmental initiatives in the last 6 years. The accomplishment of the 14th Sangguniang Paglunsod were mirrored from the 13th Sangguniang Paglunsod, which was recognized by the Department of the Interior and Local Government through the 2023 Local Legislative Award in the regional level and a national finalist for the same awards. Majority of the members of the 14th Sangguniang Paglunsod were members of the held 13th Sanggunian. Both Sanggunian was presided by yours truly. The number of ordinances enacted in January 2022 to 2025 was 431. Number of resolutions adopted, 1,866. Number of regular session conducted, 144. Number of special session conducted, 13. Number of committee hearings conducted, 486. And number of public hearings, 486. Disposal rate of matters referred to Sangguniang Paglunsod was 93.4%.
To be a public servant is both an honor and a responsibility. We at the Sangguniang Panglunsod have swiftly but judiciously made sure to pass ordinances and resolution for the betterment of the lives of our fellow Nagueño. Pigbasa ko na po sa samuyang accomplishment. I hope that you will remember the 13th and 14th Sangguniang Panglunsod na presiding officers, we have made your lives better than the past, that we have made you feel heard and seen, and that we have made ordinances and resolution that respond to your need and aspiration. For that, I'd like to commend my counselors. Dahil ko saro-saroon, nagpapagayon pang iba, nagpapapogi. And the SP Secretariat, si Hil de la Torre and mga personnel for their share in contribution to make this possible. Para sa kuya, importanteng marhay ang pagpapasalamat. Dakulang onra ang makapagserbi sa siyudad ng Naga asin sa Indogabos. Inaako ko na may mga limitasyon man ako, na may mga bagay na dai ko kaya gibuhon solo. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kaibanan ko sa konseho, sa 13th and 14th Sangguniang Panglunsod, sa SP Secretariat and Personnel na pinamamayahan ni Hilna de la Torre, sa gabos na mga department heads and personnel kang manlain-lain na departamento na kuminsan kinukulit ko. Sa sakuya pong ikaduwang pamilya, ang sakuya pong staff. Dakula who stood by me and who stood for me. My family at sa gabos na namamanwaan na nagtao sa kuya ning dakulang tiwala at suporta kang ako nagtukaw bilang konsyal at vice mayor. Higit sa gabos, pasasalamat sa Diyos na nagtao sa kuya ning pagkakataon na ini. Aramanindo na bako akong mahilig sa mga speech. Pero permi kong nagigirumduman ang sinabi ni Maya Angelou. I've learned that people will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. And that, my friends, is what I am. Pinapadangat, nagpapadangat. This is Nene Veluz de Asis signing off as your Vice Mayor, pero padagos na maserbi sa siyudad ng Naga at sa luwas kang Naga. Diyos marhay na aga asin mabalo sa Indogabos. Thank you very much, Vice Mayor Nene de Asis, for your valedictory speech. At this point, let us take a moment to look back on the past 6 years under the leadership of Mayor Nelson Legacion. Through challenges and triumphs, his administration has worked to build a more resilient, inclusive, and progressive Naga. Let us now watch this AVP highlighting the accomplishment of Mayor Nelson Legacion's administration. Sa laog kananom na taon, pigtutukan ni Mayor Nelson Legacion ang padagos asin pusog na pagpapauswag kan Naga. Ininagin posible sa paagi kan magkapirang mga programa asin inisyatibo na sa iyang biglansar para sa tuyang syudad. Sa paagi kan sa iyang administrasyon, pigdaawan doon ni Mayor Son ang estado kan edukasyon sa Naga. Nagpatugtog siya ng 7 bagong mga eskwelahan, Anyabu Elementary School, Salonggigi Elementary School, Salonggigi National High School, Santa Cruz National High School, San Isidro National High School, Balatas National High School, asinan Mabolon National High School. Katakod man kaini, sa iyang pigdugangan ang mga classroom sa mga eksistidong mga eskwelahan sa Naga. Kaya ang resulta, mas naparanita ang dekalidad na edukasyon sa nagdadakol ng mga estudyante kan syudad. Sa lado man kan salud, pig-establisad niya ang Naga City General Hospital sa rong modernong pasilidad na sa ngunyan, padagos na nagtatao ng tultol asin komprehensibong serbisyo medikal para sa mga residentes kan Naga asin sa mga pagtaraid banwaan. Katakod man kaini, ang pagpatugdok ng magkapirang mga medical facilities sa Naga,
Aron kan City Health Office 2, sangkot ang pagpakaray kan mga eksistidong health centers aron kan Our Lady of Lourdes Infirmary. Kan panahon man ng pagsakit, dahil kita binayaan ni Mayor Son, uon sa salot kan COVID-19, African swine fever, asin magkapirang mga bagyo asin kalamidad, yaon at sa iyang pagantabay asin pagmalasakit. Kaya man, saro sa iyang mga proyekto katakod kan pagpapakusog kan resiliency kan syudad, iyo ang Center for Safety and Resiliency. Sarong state-of-the-art facility na iyo ang may paagi nga rig magkaigwalit sa mas epesyente asin centralized response hub para sa Naga. Kaibahan man sa pagpapakusog kan resiliency kan syudad, iyo ang pag-establisar din pusog ng mga evacuation centers sa Naga, alog kan Santa Cruz Event and Evacuation Center, sangkod ang PAGCOR Multipurpose Evacuation Center. Dito man lingawan ang estado kan ekonomiya asin development sa Naga. Sa pagpuon kan sa iyang administrasyon, nag-establisar ni Mayor Son ang bagong mga development area sa syudad, alog kan Almeda Development Complex, Santa Cruz Development Complex, Balatas Development Complex, sangkot ang Carolina Development Complex. Ini ang mga bagong espasyo kung saan matalubo ang mga Nagenyo sa aspetong pang-ekonomiya asin sa araw-aldaw na pagbuhay. Dara kan mga pagtalubo kan mga development and commercial areas na ini, iyuman ang pagdagsa kan mga investors and businesses sa Naga. Nagdadakol ang mga negosyo, alagad nagdadakol man ang mga oportunidad asin trabaho para sa lambang Nagenyo. May hilingtaan pag-uswag asin pag-abante kan sa tong syudad. Alagad, makulang kita ang nakakarisa kay ni. Sa loob kan 6 na taon sana, nakatipon kita ni 98 awards hali sa manlain-lain na opisina, ahensya asin mga organisasyon, mapapribado man o hali sa gobyerno nasyonal. Kabali na hindi ang naging 4-peat achievement kan Naga bilang overall most competitive component city sa Pilipinas uon kan taon 2021 hasta 2024 sa Kudan Seal of Good Local Governance kan 2024. Kan nakaaging semana sana, igwang pahabol na bareta na ang Naga saro sa mga global finalists kam Bloomberg Philanthropies 2025 Mayor's Challenge. Kay Bantay Gi at syudad kan Kawayan, Isabela asin Pasig na iyo ang marepresentar sa Pilipinas sa Global Challenge na ini. Sarong patunay na ang Naga igbibisto sa bilog na kinaban bilang Premier City. Ini, asin sa dakol-dakol pa ang naging proyekto asin programa ng gobyerno lokal sa irarom kan liderato ni Mayor Son Legasyon. Salamat sa iyong pagpadangat asin sa daing untok na pagserbi nga ring mas pang maguswag ang sa tumugmang lugar. And for his valedictory message, friends, ladies and gentlemen, the Honorable Nelson S. Legasyon. Maray na pag-aga po sa ito, Gabos. Ang totoo po kaya, mayo man po akong pighanda na speech na mensahe. Taan sabi ko po sa sakuyang sadiri, madepende ang sakuyang mensahe duman sa nababaritang pasabog ni Vice Mayor Nene de Asis. Kinabahan po pati ako, kan madangog ko, sa iyang preliminary statement na ano ito? Dahil ka napaturog sa pag-prepare. Kan sa imong speech. Ano? Pero palakpakan na po, Vice Mayor Nene de Asis, Councilor Vidal Castillo, Councilor General Omar Buenafe, Councilor Judith Beltran, nakahabol po si Councilor Doc Jess Albios, and siyempre, maot ko pong palakpakantaan sa tuyang mga sadiri. 2 terms, 6 years. Kita nag-iribanan
bilang ako an sa indong alkalde, asin bilang pamayo, kan sanggo di ang panglungsod si Vice Mayor Nene D. Asis. During all these times, we lived in an imperfect situation. Si mga nagbabalik tanaw, si mga binabalikan si istorya, kan administrasyon, kan sa tuyang lugar, you will realize that this is the only administration that faced a lot of challenges and difficulties. Mga ano-ano po ini? Mga bagyo. Di ba? Nagpuon po kita sa bagyong Tisoy, December 5, 2019. The following year, tulong sunod-sunod na bagyo, kada simana, igwa pong bagyo. Quinta, Rolly, Ulysses. Pag-una ko, tama na itong 4 na bagyo. Nasundan pa po last year, bagyong Inteng, bagyong Christine. Therefore, a total of 6 typhoons during the 6 years period na magkairibanan po kita. Igwa pa pong African swine fever, asin ang pinakamalala, COVID-19 pandemic na nagsingil nindakol na buhay nakaag sa alanganin an salud kan kadakol-dakol na tao, bako lang po sa Naga, kundi sa ibang lugar. Ini si panahon na kita nag-iribanan. Alagad sa laugman kan panahon na yan, napatunayan ta an sa tuyang kakayahan, an sa tuya pong tibay. Bako lang po ako yan. Bako lang po yan si Vice Mayor Nene D. Asis. Kita po gabos yan. 98 awards and recognitions. Na dapat pong iorgulyo kan lambang saro po sa satuya nangyari yan sa panahon na kadakol na angat na kita inatubang. Ano pa daw kung mayo itong mga angat na ito? May mga programa po kita, may mga proyekto na aram po nindo na ipatapos. Alagad, si mga kayang ipatapos po kan sa indong lingkod bilang masunod na congressman kan Tercer Distrito, ipapadagos po. Asin sa pagpapadagos na ini, naaram tama benepisyo kan presenting generasyon asin kan mga masurunod pa an sa kuya apong pagmaut na sana padagos kitang magtarabangan. Si mga pwedeng punan, asin kung itutugot, pupunan ta, asin tatapusun ta. Asin sana, an sa tuyang serbisyo, an sa tuyang lealtad, tama ba? Loyalty. Padagos na pong i-opreser para po sa satuyang syudad, para po sa mga tao na pigsisirbihan ta. Ako po, dahil po ako nagdimaan ng loyalty para po sa sakuyang sadiri. Aram po nindo yan. Ang hinahagad ko po sa Indo, loyalty sa lokal na gobyerno kan Naga, loyalty sa mga tao na sa tuya pong pigsisirbihan. Dahil po kita mapapasala. Pag iyo po yan, an sa tuyang maging guiding light, guiding principle. Sa gabos na ini, sa gabos na naging achievement ta,
ulitin ko lang ang pagpapasalamat sa mga miyembro kan Sangguniang Panlunsod, liwat, makusog na palakpakan po kay Vice Mayor Nene de Asis, asin mga pag-iriba. Maut ko din pong i-acknowledge ang dakulang kontribusyon kan mga department heads na naging kaibanan ko sa laog nindoang termino. Sa tuyang inot na naging City Administrator, Mr. Frank Mendoza, dawa mayo po digdi, palakpakan ta po. And sinundan po yan kan sa tuyang dating konsihal, naging City Administrator, asin ngon yan, nagbabalik bilang konsihal, palakpakan ta po, Councilor Elmer Baldimoro, and of course, former Councilor Lito Del Rosario. Maut ko din pong pangaranan ang iba pang department heads na ang serbisyo bako lang pong 8 oras sa sarong aldaw. Malinaw po sa sakuya na pinatunayan po ninda si sa indang panunumpa. Palakpakan ta po, Mr. Allen Riondanga, Mr. Dada de la Rosa, dahil ko lang po aram ko niyaon, dakol pa pong iba. And of course, I would like also to express before you my gratitude to my lifetime partner, Attorney Marion Eloisa Ligacion. So, ang gabos na nangyari sa laog nin duwang termino, 6 na taon, especially the awards, the recognitions, dahil po yan sa Saindo. Kamu po talaga sinagtrabaho kayan. Kaya po, tubudan po nindo an sa indong kakayahan. An sa indong sadiri. An kada saro po sa Saindo, igwang kanya-kanyang papel na ginagampanan asin nagkaigwan nin importanteng kontribusyon sa mga awards, sa mga recognition, sa padagos na pagbisto sa Naga bilang lugar kung sain mamamatian, maihiling, an inaapod na good governance. Kung sain pig-redefine ta, bako lang itong 4 na elemento na padagos na pong nadadangog. People participation ngaya, accountability, transparency, predictability, kundi lalong-lalo na responsiveness and results. Dapat namamatian, dapat nahihiling kan mga tao na pigsiserbihan. Asin gabos po ini naging posible dahil po sa lambang saro sa Saindo. Kaya palakpakan ta po ang satuyang mga sadiri. Mabuhay po ang Naga! Tabangan po nindo ako sa Tercer Distrito. Mabuhay po ang Tercer Distrito kan Camarinesor. Salamat po, tandaan, gabos na empleyado kan City Hall, matitibay. Dai po magtugot na ibaba ang paghiling po sa Saindo. Matitibay po kamo. Salamat po. Maray na pagkaan. Thank you very much, our City Mayor and Congressman-elect, Attorney Nelson Legacion. Once again, thank you very much, and that concludes our flag-raising ceremony. Once again, thank you for joining, and good morning.